Dobar dan svi, konnichiwa. Danas ćemo raditi još par japanskih fraza u dnevnoj upotrebi. Danas imamo Valentinu s nama. Hvala što prisustvuješ. Valentina je učenica 3. razreda, osnovne škole naravno. I danas imamo iz Zemun polja. Evo da počnemo, da podijelimo. Znači ja ću reći par fraza na japanskom jeziku. Ovo je iz jedne, samo trenutak, ovo je iz jednog animea ili crtanog japanskog od dvije djevojčice i o ekologiji. Možda sam pričala i u drugim videoma, pa da vas ne gnjavim. Evo da počnemo. Da, video se zove Totoro. I dobro jutro, znači ili nekad i zdravo, na primjer u školi ili tako na univerzitetu se kaže Ohayo. Možeš li? Ohayo. Ok, perfekt. Ako želite da pitate nekoga, ne znam, na ulici, u parku ili igralištu ili bilo gdje, kako si ili kako ste, ovo je više kako si, znači više kao prijateljska neka baza, to je genki. Genki. Ok, perfekt. I ako želite reći kao hello, zdravo u tom smislu, možete naravno reći Ohayo, ali baš specifično i prema starijoj osobi, i prema mlađoj, i prema drugaru, onda je konnichiwa. Konnichiwa. Ok, perfekt. Ako želite nekome da zahvalite za nešto, neko je nešto učinio, ne znam da vam je ustupio vam je mjesto na busu ili ponio vam torbe ili ne znam, googlao vam neku adresu, onda možete reći domo. Domo. Ok, i ako nekome isto tako želite da zahvalite ili želite da pitate nekoga, na primjer gdje je neka adresa ili želite samo da skrenete pažnju pa da neku konverzaciju počnete sa tom osobom, onda je sumimasen. Sumimasen. Ok, perfekt. Znači to su neke dnevne fraze koje možete da koristite sa prijateljima, drugarima u Japanu i tako je to. Nisam vam napisala engleski, ali razumjeli ste. Nešto za kraj? Da. Dobro, evo da podijelimo. Znači, ako imate neka pitanja, slobodno pišite, poruke, pitanja, šta god želite. Hvala lijepo, domo. Ok, bye bye.